Good morning and welcome, everyone. As we gather together, let us lift our voices and hearts in gratitude, for the Bible tells us in Psalm 100, verse 4, "Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name." So let us rejoice and glorify his holy name as we join in this blessed time of worship.
fine matali io e malolosi. Tu ina tuia i le li. Tu ina tuia i le li i le vi inga le malosi. Tu ina tuia i le li i vi inga o sosa. Ina fuia i le li i le paia e matalofi. La tato tutalo. Let us pray. Tai lele ia o na ua tala pui pui o lo malu pa ia. Mato ufale i lo fale tapua i. A wali tia le mene le iai o lau fio. O mato to tino atuai o peteli le fiu anga o lau fio i nei. Fiu mai anga pa iai baptiso ino mato tangata tapua i te tuatasi. Mato te vatu ai le tau langa i te tau o no mea ma lau fio. We shake off the dust from our physical and spiritual sandals, because sacred is the place. Hallowed is the ground we're on. We ask that your Spirit come alongside us and help us worship in truth. Amen. La tato amata le nei tapo inga pese. Te ingai tato lo fu pese se la tus fu valu. Thank you.
le tua silsili e se le tama le alo ma le nganga pa ia o oio le nganga lava ia o le mele nai le mawhaio nei loa e le tangata lau fiu se vanga nā ua i le nganga o ini fo i o mātou mata pe a mātou atu i lau fiu i le nei vaenga o le tapu inga ina nei whaalave lave mai le lalolangi a o mātou tau mawhai e whisoko tai ma le nganga pa i o lau fiu o mātou tali tonu e whaalave lave le tele o mea o lo popole ai i mātou me ai whaaletino lava mātou te ofu ai tupe mātou te whao ngaina e whaalave lave fo i isi langona e o mai ia i mātou e pe o le loto vai o le letel tonu o le whaalangolango i isi mea le tatauna mātou whaalangolango i ai le mamaola mātou wa ai o ia mea o mai whaalave lave le tapo inga le tangata pe a mātou tau mawhai e mili uku o mātou maoli fatasi malofina ngalo. Ale me lava leo lo mātou whaia e pese i o se whinaunga i lewa yaso ma lewa yaso. Mātou te lotu mai i nei lau ele ma sa sa atu o mātou loto manganga i ate oe. Malo mātou whaamoemoenga lava ia e sila alofa mai le tapo i ngalo nuku malau e kalesia mai mātou. Le fo o mātou lalanga le nei whata manu o mawhaiai o na mafuta mai e nisi o mātou uso. Mātou te leo nuti mea whatasi o le nāfu i lawala mātou te talo mo i lato. Ia o nei whalave lave me pupu i eile loto i le lato fiso ta inga malau o fio. Ia o fo i nei avero lato nau i le whapelepeleina o lato wola. E whai ma mea puniti ai le feta lai manino o lau fio i o lato fina ngalo. Wa le mele nei o mātou te tonu i ai. A mātou whamalosi o na mātou o mai i lo whale tā puai, masa ili lo fina ngalo mo i mātou. E maua lava i mātou. Awa o mai fo i au a fionga pa ia, a mātou wole atu o na fo ina mai le i ai mātou. O le sa ili e maua, o le fo e tui e to ina i ate ia le pui. Le mele nā mātou te o mai ai ma le nganga wha maua lalo, le nganga wha aftai, ma le nganga e tau atu i ate o e mātou te fie lolo fina ngalo tama, o wale sa vali ngalo nuku malau e kalesia le neva yaso. Le o mātou o mai ma me mātou te popole ai. Lo si o mia fo i mātou e le fili mana mai lei e tele. E me se fo i isi atua o lo vala au mai ma fe mai o i nei e iai le amia tonu. E whengo fio nā vanga ai o mātou loto ma manatu. Ale mela vale nei o mātou mautinoa le li i tai ona mātou atu i lau o fio i le nei awala. E iwi na marolosi e o mātou loto. A mātou whaia fo ilo fina ngalo o na whatu seina leo i mātou i le tangata poto o whaia lo na whale e lungo le papa. A o mai afi, a o mai mafui e. Ma pesi mai i ele matangi i le whale o i mātou whale whatu tua. I ele malepe. Ai atili o na mausali ma tutu mau i mātou. Awa ua fua ina lo mātou whale i le me papa. Le mātou titalo le li i e whapeina o na mātou whai o le nei fo i mafutako. O lo mātou whinau e whai lewa yaso ma lewa yaso. Lo mātou o mai e sa ili i ate oe. A mātou whaitau i au e fionga pa ia o na mātou i loa lea.
o le teimi na tu whatasia ai o fionga ma polokiti na filifili ai na o nei tusi e ono sefulu ono ua tu ilo mātou kānona Protesano. E peise ia mawhai ona tāhea e ia tusi le fina ngalo au tele o la o fio. Ia o le pumoni ua mātou o mai ma ua mātou iloa. E le ai o lo iaile nganga pa ia o la o fio o lo whatonu tonu ina le winga moni o ia tusi. Na ia tala whea ngai ma le soifua ma le ola o lo nuu ma lau e kalesia le neva yaso. Afi te tele ia ua mātou whalongo ia i le lava yaso. Ua mū wai le whasa fulu afe o eka o le nei i tu o le lalolangi o lo mātou na nofo ai. E mua la mātou whawhtai o na ole a whaina i mātou. Na le pefu lava o lo o mai le matangi le teimi ma le teimi. A le soifua ma le ola o lau whanau o lo mau pea. A vatu ele vi inga ma le whawhtai i a te oe. A o mātou mantua ina i lato ua whaina lo lato soifua i nei afi. Na mātou mawhawhau ai la ia pe ai sea. Po se mala ea o tupu i nei, po se whatamala ea o tangata, po ole le whaia e o ngā ruenga insinia, ma company insure, a me se fo i o mātou teitai. Po ole whamaoni e lo lato nafa ma lo lato tiute. Iana o lawa fio lava e sila fia me oma. Me lewa mātou o mai e ma mātou fisili, whanaunaunga o mātou loto, ma la mātou tatalo le li e, ni ia whailo mai e lawa fio, le me aona tau na mātou whaia. Stemi fo i mātou whalongolongo i upu lau ngaina, e lau au auna a meise fo i, le ngā ruenga whai pēa loa nganga pa ia i o mātou lava tangata taito tasi. I o mātou tatalo o ore wha a au mātou loto. Pe ona mātou mana vaina o le o kesene fōu i le teimi ma le teimi. I wha penao na pa u le fatu o lo fina ngalo i o mātou tangata ngalo lue taito tasi. Ne iau ngai lo mātou teimi i nei. I mātou ta ape ai o si tangata ma lana wha umanga wha le nganga. I au wala mātou sa valinga i le niva yaso. We thank you, Father, for this idea that we can bring all of our diversity together. And when we come here, we are looking for that one true God that is worthy of our praise, and that using the instruments that we've accustomed to, our language, using the space, using the memes that we bring with us, that somehow your name is glorified. So we thank you for allowing us to do this struggle with you. We thank you for allowing us to come here and grapple with all of our insecurities and the issues that we bring, the questions that are in our hearts from time to time. We believe that you have all the answers, and each week we have this discipline where we come and we ask for guidance. We ask that you continue to bless our families, those that are affected by the fire, and the institutions that are set up, including this congregational church, to further your grace on this earth. O mātou tatalo leli i e yelo whamanuianga, i te tai o lo mātou e kalesia. Le ngata i lo mātou o lotu i nei, e whapefo i le UCC o lo mātou nuti mea fatasi. Le ngata fo i le kalesia UCC, e whapefo i kalesia Samoa i Samoa na lua. Ia yel whamanuianga la o fio i te tai. Ia utu pe ia ile nganga pa ia o la o fio, ina ia maua i la tole nei winga o ke riso. Ele o le pule ina ia whaksawa ai. Ele o le taitai ina ia Faiai o lato fina ngalo ma manatu. E taitai e pe o le taitai ke riso o le o ona
O leo fo ina atu o lona soifua ma leo la. Na ia ola nisi a te ia. Le ngata fo ile na o mato te ta I fitfilia ale malo. Ia tafe ifo le iloa le na mai o mato te ta I fale nganga. Ma bisia ma lo fia ai te ta I o le malo fale tino. Ina ia maua fo e la tou le mea na maua e ke riso. O tupu ma o la ilfa tutuanga I le atu Samoa mai mato uma. Ia o mato tatalo le li ie. Ina ia iei whamanuianga la o fio te tai. O le nea tunu o mato o mai iai. Lana whainga palota ia November. O toene o seanga o na nofo maila ia o le paia inga fō. Ia o mato tatalo le li ie. Ni iei le nganga pa ia o la o fio. Whalongolongo pele tangata whatutua. E peo I mato. Ai mato te whalongolongo lava malo mato mautinoa. O oe o le tupu o tupu. O oe ave I ele mato whaatu e. O afo ini taulanga I mawhaio no ofo ele tangata. E I ua tu lava I ate oe. Le ngata I taulanga tupe. Ale mele nei mato te loa. Ile mawhaina maua e nisi o lava ile AI ma robotics. Ile le mawhai I lato o na ofo atuni o lato loto mo e. Nele lele I o mato tatalo I whaongaina le nei sauninga. Whatupula I ai lo mato au mo fie ofo ina atu o mato loto. Ofo ina atu o mato manatu. Ma whawhaunga. Ofo ina atu o mato tino mo la o fio mo lo fina ngala. Ia mata I nei au lotu o mato ngalo lue. Ia o nara mato tatalo whaitele. Whatasi ima tatalo o tangata lava ia te toptasi. Me lo atu ngalo e o mato loto ma manatu. Mato tu ina atu I lumo la o fio tama. Se whaia I elo fina ngalo e leo mato loto. Soafo Yesu ke riso lo mato li I marwhaola o ole mbala o tuai. I have
live, but oh, what a reason. He's the only reason I live, but oh, what a reason. There's nothing in this world worth living for. It only leaves you empty and longing for more. He's the only reason I live, but oh, what a reason. Tried a lot of different things to find real happiness, but if you look very long, then you know it can't be found until you find alone in the power Spirit. You'll be a reason to leave, and you never let you down. He's the only reason I live, but oh, what a reason. He's the only reason I live, but oh, what a reason. There's nothing in this world worth living for. It only leaves you empty and longing for more. He's the only reason I live, but oh, the only reason I live, but oh, what a reason. He's the only reason. He's the only reason. He's the only reason I live. We thank you, Father, for this opportunity to practice generosity. We start with ourselves, flows into the plate. Eventually, it'll end up in you. Would you receive our offering this morning together with our hearts? In your name we pray. Amen.
Fionga le tua la tatou whita wina. Tusi fitfilia o le ngā wenga la o apostolo nta upe valu. Tatou whitau i le whaupus whai, le whaupus whitu. Reading this morning is in your bulletins. It's the Acts of the Apostle, chapter 8. We'll be reading responsively in Psalm 1, verses 14 to 17. Ngā luenga e valu o le whaupus whai, le whitu la tatou whitau I beona masani ai. Te whitauina mai le lominga le artuspa ia e tau le whengainga fōu le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania. Whalongo fōi le au apostolo I Yerusalema ua talia Samaria le fionga le tua. Ona awina atu le apostolo Peteru ma Ioane I ate latou. Wa oasu ia ele ia fio I fuai o ia I se isi o I latou. Wa nā ona baptisoina o I latou I le suafa o le li'i o Iesu. Le tusilo na lua le ngali a luka o ta upo tolu. Tatou whetau whatasi le whaupelus futasi ma le whaupelus fululua. Our second reading is from the Gospel of Luke, chapter 3. We're reading in unison verses 21 and 22. Luka e whangalia o ta upo tolu la tatou whetauina whatasi le whaupelus futasi ma le luas fululua. Whaitau. Wia te le maile tu ea la tatou whitau mawhalongo I upu ana fionga pa ia. Tuma watu pe ia te ielo na lava vi inga. Ea le tu lava. Ilne ia vanoe watu ile au whatalofo I le tatou e kalesia. Poto mai le neita e au. Fionga te te fono malana laulau. Talo fatu foi la whenga wenga I sune o a o mola tu whatua. E whape fo I whatalofa mo tatu ti akono. Ni mtu mai tai ti akono. O potu toa ole e kalesia. E whatalofa atu fo I ne tai ole tina malolo I a ivonga. Faiai o malanga mai le tatu Talfatai le nei vai tau ono fufuanga foi. Talavai mele tatu te la mona I la nganga whaftai I tua. Nukusani e ia. Avano le lei tatu tutoe mafuta ai male. Tina I aivonga. Sa tatu nuti mea au I nei foi kireti. Fatalo fatu foi ile. Fatu ya Nancy. Fatu mwengu. Faifu ena. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our young people and folks that are joining us online, either live or later on in the week. And it is my prayer that you get a little bit of a glimpse of what God is. If you're attending full time, you'll get a blast of about 52 of these things throughout the year. This is our second Sunday of the year. And as you begin to build on what you've learned
and not just here, but other platforms as well. It's my prayer that you get a little bit of that glimpse of glory during our time together. Ia o le tātou launga e soafa te maa le alo ma le nganga pa ia. E pei le ofisilingia le mafuanga e ala iona lotu tangata I whalesa. O mai tangata I sauninga le ngata fo ia I tātou I nei au whale fo I o lotu mutumu ai isi fo I tangata. Le ngata fo I le lei podcast alo iai fo I isi whaputupotonga o whaputupoto I ei tangata. E pei o le mea le tasi o loo sa ilie I lātou le manuia. Pei o loo tamu whaile tangata ina ia whaasili atu le mea o ia te ia. Nei lo le mea na sauma ia. Mea o le whapumoenga le nao whailaunga foi. Po le alava le mea na e sauma oi le tai au le nei. Whakapopo I le numela lea. E sina whakapoponga. E oa ia tātou sauninga le tātou tāu langa le lafo. E whataita I le mata mau le tangata. Aisea, awa o le universal law o le tele ana mea avatu. E tele fo I ana mea maua mai. Le fesilingia tu la fono le a tonu fesili ona e le o mamao la utosi le mele na le mea le nei wa o inoa. The more you give, the more you receive. E la le manato te mi umalava e ma mau ai te mi pe la foise la fonga pe whaavanoa ai lo loto e te talia se upu po se foi upu po se parkalafa mai le fionga le tua. E iei lona winga le nei o le whasilinga. So o le taeala le nei e pei a tu whaatasi manatu o le whailaunga I se whasilinga e mawhai ona maua e tātou. O le nei o le whinau. Ia le leilau whinau e whaatufungaina o le whinau ia e loa fo I ona whai le whinaunga. So, if there is one theme, recurring theme that's not only present in these stories that are part of our canon, but in how we live life, it's this whole idea of struggle. You know, you've got to struggle. When you're born, you're struggling for life because you used to be dependent on your mother. When you go to primary school, you have to struggle because there's strangers around you. When you fall in love, it's a struggle. And when she leaves you, it's a struggle. So if you look at all the canonical stories of our faith, you will see this recurring theme, this thread that sews all of our stuff together, and that's struggling. Finau. Asolo te antato mafofau I le tala ia iopo. Ele tele mea iopo. E se a leanga e finau iopo. Ele te whapoto ia le whanau e iopo e whaia lato taulanga. Ona e finau fui tamaiti. Atonu se mea na maua mai iopo ilona tamaa maona tua a. Ai wala tato tala noa ia iopo. Ile teimi le lai le aso nei. Ona olana finau. I tu atu fo ina tato maua e fo ile. Le finau ngā ia kopo. Ma le atua. Na amata lava ile. Lona uso e sau. Finau mai e ia. Ina o finau o tupu whalavelave ia ia ona whasola le lona tina I Patanarama ia la pana le tua ngane o le peka. Ona I loa ila ia le apawhai. Tau langi.
a pe o rango umalawa, e finau. Whioa I maru I lunga mo mai lalo. So a whapea lava e tasi se au whainga o se manurau ti po se whatufunganga. E maua I tātou le launga I le neiva yaso. O le finau. Tele tala o tuspa ia o iai pe lava le nei filo, let's say. Le nei to whamanino. Le nei whatufunganga a whatufunga ina I lo le tangata. O na tātou vai atu le pese I e awhi ifo le finangalo le tua I le tangata. E awhi ifo le manuia o le tua I le tangata finau. So this is one of those recurring patterns that you will see with your studies of the Bible and the canonical writings. It's this notion of struggling. And depending on your level of analysis, your station in life, and your faith journey up to this point, you will see this all along your life. Everything is a struggle. College is a struggle. Without struggle, you don't advance. Without tension, you don't learn. Without pushback, you will not grow. Everyone who takes serious their spiritual formation will see this pattern in her life. Anyone who aspires to follow Christ will have to have some degree of struggle. It is the haters that will guide us towards the right path. It is the critic that becomes our most admirable friend. You do not learn anything from success. You only learn from your failures. So fail well. So struggling is also akin to whaitaulanga. It's also the same as sacrifice. You see, when you decide to become a scholar, when you decide to become a cerebral person, you are sacrificing your football career, and vice versa. When you decide to become a football person, skilled in everything, in essence, you are sacrificing that other part that is also yours, which is your ability to think critically. So struggle is this idea that you give something up for something better. And if you look at the people that God manifests His will through, that's what they do. They struggle, they sacrifice, and in the process they meet God's will. They engage God's will. We talked about this not too long ago. It's the separation of the wheat from the chaff. As you mature in your Christian walk, you will no longer want that milk, but you want some meat and potatoes. You want ngai mea ango. It's no longer good for you to say, God loves you. But now you're like asking yourself, where am I loving God? Right? And that only comes through struggles. You're no longer a victim, but you are cause in the matter. You get to say. You can come to church or not. Tusin tato whaita wina olo iaile. E talale masani whamatala e au Kirsiano le teimine nei, o le amatanga o le ngā luenga le li. Ne tato I loa ai lea, o le mafuanga nana fia ai le tua ia Yesu oisa. Leanga le tangata finau.
No umarki risi masi na tato wane tato tusfeitau tato I loa I le finau e Yesu o se fulua ona tausanga. Fisili le tau na fisili ai nisi. Fisili o tu la fono la to fatu tuanga. Ina lava na mata na finau mai ai le li. Ina wo ola le teme la mata la na ngaluenga. Famai wa latu o la tu le leina o na latu ala ia tu wai. Ina ua umana papatiso tangata Ioane le papatiso. Na latu loleo le li papatiso o ia Ioane. Ese mori mau fa evangelia o le mori mau o luka le tato feito wina. Famai o matala le langi. Wa afio ifo le nganga pa ia o le tua. Ma le leo o alangaina. O loo wata le ipele oe. O te fia I ate oe. E pe o le upulea na langona ina e tangata. O le communication sa o lava ale atua I lona atali e Yesu. A tato dosi nini I lama toe connect the dots. Wa ai I tua. O na tato I loa I le o toru se furu te usanga o le tangata. Ana a mata lavala na finaunga. Au lai titi. O tangata finau tele le li. Finau ma tangata o rona tapu inga. Ie fui lo manatu na finau fui mona matua. Au le sila tala le na tatu fita wina e lua I tala. E bese I walu o luale ngā luenga ala o apostolo te ia o talitonu tangata ilen tangata Judea. Te ia o talitonu tangata nu ese le peritomeina. Ino vai atuala ia o mai o papatiso. Ona whamai lora I o tue ina. E te taua ona ave I o le nganga pa ia I tangata ia. E pese ia ese le whai o le tanga, ese le anganga pa ia. Pero mena na I loe e taitai o le whatutuanga I le amatanga. Le ae tatu te waia iai. E ia tangata e whao wina. E le o iai le nganga o le tua. E I fui tangata e pese I waia tua la whai uma ia pa ave ma tikiri. Ia ae le o iai le whao uma. So le winga le o onga le a tato we mawhai lava ona e go through the process. Ai le catch up le nganga pa ia. Ma ola manatu fata ta ila lea. Manatu fata ta ila fai la uma. Fa mai mafua ona le taula o finau. Ele atotoa la o finau. E mafua ona e tele I finau I le finau e finau e le tangata I le atua o atua. E pe o le mele na. E mafua ai ona pe e le vale na o keriso, tangata, apostolo, tangata Samaria. Ia ma le mele sa whai ato ina na o lava pe teru mai Ioane. Ina ia whae e o la lima I lunga o ulu o tangata Samaria ia o talitonu I le li. Whamele tala ona whato a mauaile I la tau le nganga pa ia. Ia, o tele ale science talu mai me ia. Mai e fu le manatu na wha o ngā e taitai o le kalesia na fu I la mutu. E whai ma memonika e tau fiofi e tangata. It's the opium of the masses, they said religion is. Ia ale o tele ana ta mai tatou, o finau fo tatou, o tele ai na matala le tele o mea sa tau fiofi. Le tatou whatutuanga I te usanga e tele. Ona whapea rola ia o le tala al whaila unua. Me mo e tauna e loa. E tauna e loa finau. Le finau e pe o se maso e malosi pe a whaatele o na wha o ngā ina. A whapea tele ma whai ona e finau le sifulua o te usanga. E whainga tā ona e finau pe a tolu sifulua o te usanga.
A ele mawhaiona e whinau isi te mai I ota e tasi le titi. E laka whiwheona e whinau le economia le kalesia ma le tulu nei. Whamaiaru pura tusi a le whamaoni me iti e te le mawhaiona e whamaoni me tele. In fact, e le avatuani me tele I ate oe. Filipi le tupe na a e whamaoni me iti. O te tofia o e pule me tele. So the first point I wanted to make is you gotta know how to struggle. In other words, pick your battles. I mean, it's all about struggle, but you got to know when to put the sword back into the sheath. We're surrounded by struggles and battles. You have to know how to do that work. It's important work. We have some stories in the Bible. You remember the Jericho, Jericho. You know, people were struggling. It's a very well fortified city. And there's no way a band of ragtags Israelites is able to overcome that. But yet they struggle, and their struggle was eternal. Their struggle was with them and Yahweh, who brought them this distance, only now to let go of them. That was their struggle. And we all know the story. They didn't lift a finger. It crashed from within. And we're also familiar with the story of Gideon. You know, Gideon did that struggle for the rest of the Israelites. You remember, right? He said, I gotta have a big army. So he sends out this notice, and 30,000 people showed up. And the guy said, no, that's too many people. Pair the force. So we send them to the river, right? And it went down to just 300 soldiers. My point in telling you that, there are certain struggles you don't have to take on. There are certain battles where you don't have to be the lead agent. You've got to know how to struggle. God will battle your battles for you. For me a upura tusi e sili le toa na te pulelo na loto. E lo le toa na te a e le olo. E le maulo na lua. E finau I le ola. Ai ase mea le lifa e le tatou finau. E finau ai le ola. Tala lea ia I opu tatou mafofo I le vasola o te a e pauale nao le me le mawhai satani o na tango I o le ola I opu eise a oa le mea le nā le tua. As long as you have breath, me na tauna e finau iei. Struggle for that which gives life. O mai maua le finau ngai mea e oti, e le eise ola. Finau lava I e finau mo le ola. Whate te ingo me e oti e le finau ngale na whai na manu. Mantu e tātou tala ia na manu, te awal malo. Mana o lava I e tāpua I tangata ia te ia, lo na tofi foi. Le finau le oti, mana e whasa tauro tangata. Lesi finau o le finau ngā sauro, na ufa matia tangata kerisiano, lesi le tangata, le finau mo le oti. Aina te le I loa, aina wana I loa ke riso ma le ola, lo ia ke riso. Nana sui e lona I ngoa I a Paulo. Oto ai le tusi singa tele o le whenga fō. E le olo ia I tātou. Mana ia le tala I le finaunga le nale Dietrich Bonhoeffer, taualo na lua o lani. Tangata fo I asa whaiwhi au le kalesia, ma fo whau o ia le wala au le tua I ate ia.
ia nei ulawa ina toi fo'i isi a mani langa le toi lalo on tangata against Adolf Hitler. Ia mama liwa ia. Io ele manino fo ia tatou po le ale finau ngai tau na fai. Mon mafanga na tau tatou finau e pea. Na lue ina pero tatou fatutu e leva yaso ma leva yaso. Tatou se idi pe le tua po le alo na finangara. O lava le tutia i le tatou finau. Ia o le tala muli. Na walu e avela uo e le whanma i le vaiaso o mawai Howard. Ia no whala i e le lobby whatatali Howard a whailan tala vai. Whaitaulo tusi. So mai lesi fine o e tuaia whapea uia se fine o le tunuku. E te mo whaalongo atu i lana accent au tau tala i le teni. O whapele, pea Samoan tangata lea. Ia no whaatalata rola i ai. Whamela lantala. E sau mai Alaska. Ona o mana tuaina lea to telefe o tātou tangata i lunga. Ona o whaiatu lea o le ale me ala i ona o tangata ina o tātou. Whamela lantala leanga e iai le divideni o lana upulea na mai au dividend. Whaasamoa ino le divideni. So e pela o mawa o whau i lau reflection e pe o loko manatu se mana i o le finau o tātou tangata. Finau le manuia. Finau mawai. A le mele ne taun tātou i loa. A finau tātou ina ia nofo. E o mele teimi a vea le mele nama a venga ia tātou. Ai a finau i tātou i tue mwhaina tue finau ma le leila tātou finau isi finau nga e esa mai nero le finau le o tātou pale ai. O no manatu la ia o na atotoa lea o le winga lea o Iakopo mo tātou. Wa o lop te loa e le isa tātou me maua mai le manu malo. A tātou finau roa a maua ia divideni na e finau i e tātou. O tātou sa whawhai ai. Iona ele o manatu ua se e lo tātou tuwhi. E no whisiri ala i se tina, mata e fia ni tupe e maua. I le divideni. Milan tala e ale se tausanga le na e toru wafia le tangata. Ia tausanga masanipe moa le afe. Ia na o whaalongo a tangi ao i mea il mafuanga alaina te wheo tātou tangata i lunga i nānu umaru rupongi sāma mau ese lata i lusia. A le whatua o mori mawina la i le mori mau al tina lea al me moi. Ano whapele talo whae atu nu o Samoa awa lava ne i whaase eina i tātou ni me lea. O ne nofo ai tātou i tivitene e le lolangi. E ele mafuanga na laina o tātou ina, le finau mawai, le finau ne manuia o tātou ainga. A tau watu rola ina e no nofo ai ma umai le tātou finau. O na o manatu le tutupu mai, tupu langa, tātou te le o i loa Iosefa. E o na tupu ele i o le whakave lave. E pe o na mawai ai kupitu. All that to say, we need to struggle. We should embrace the struggle. We should love to struggle. And we shouldn't get psyched out when we get to those levels of struggle and we're like satiated. Our appetite is good. But we should struggle so we could struggle so we could struggle. It's a ladder. It's a ladder. For those who are graduating from high school, don't settle there. It's a ladder. And for those whose school is not for you, I'm sure you can find other ladders to climb. The young people did their visioning, and the one thing that I saw from that is this yearning to become blessed.
But our lesson this morning is you were already blessed. If you have these motifs, if you have the skill set of struggling like a muscle that you practice all the time, then you're already blessed. So let's not get psyched out by all that's going on that distracts us, that acts more as noise rather than signal. But let's focus on Christ, focused on his message, continue to prepare, and hopefully God will use us to further his will in this place. Ia la whangata mai ia upu o mawhawhawina a la tātou whai o nei sauninga. Bese o saunia lau whipese. Bese tōru se lau onu sururua. Ia susuru atu i tātou.
tai o fepese mo tatu sauninga tua finalo ma kalesia se futapu inga Lesia struggle pe o leo te fifia e o struggle to le o saia no for mai on to my illustrona mo wala na no e Wyoming for pesori what a sleeper e ata me te o tatu e kalesia malmaloa e lato issues stamasi o saia ele pisa ala ila na venga la amo so I think se fate te inga na mo tato o te tato ya to tala ya amo se venga neva yaso so se venga ma mafala va amo o ina tato te fe lo ai mele tu ia I manue tele ia la sanga neva yaso manue fo ia tato kalesi le tape ke tato maluenga fai ule talo. Let us pray. We've come to the end of our worship, and the message is clear. Struggle is part of our inheritance. Give us the boldness and the courage to embrace it, to wear it like a band of honor as we go out into the world this week and be witnesses to your grace. O matu wo ile si uyo le tapo inga. Matu la mona fo ile fisosoani mai o lo nganga pa ia yo matu te ngata marue. O mai ala I o le toa matu te o atu mai le lorangi mawhapeina o na matu whaia. Ne ia miliu ua o matu mauli te to tasi ma le fina ngalo la o fio. Ne ia le lei e le lorangi e peo ne fina ngalo ia ile amatanga. E tumo mai o matu lunga. Lunga o lau whanau le lorangi o ao. Le lofa tunu o tele o Yesu Kiriso lo mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tuatama. E man mawhutanga le motusia malo o nganga pa ia. Nei masa umai o ili whakavau lawa.